Malta tista' tħoss x'inhu għaddej fl-Ukrajna bħalissa billi tiftakar fir-reżiljenza tal-poplu Malti matul it-Tieni Gwerra Dinjija 80 sena ilu. Dan qalu il-President Ukren Volodymyr Zelensky it-Tlieta wara nofsinhar meta kien qed jindirizza il-Parlament Malti permezz ta' messaġġ virtwali. Il-President Ukren fakkar li pajjiżu għaddej minn gwerra qalila li qed taffettwa il-futur tal-Ewropa. Huwa qal li reżiljenza tal-poplu Malti matul il-gwerra ta' 80 sena ilu affettwat il-politika kemm tal-Mediterran kif ukoll tal-Ewropa. Il-President Ukren qal li l-gwerra għal darb'oħra se tkun qed taffettwa il-futur tal-Ewropa. So the resilience and resistance of Malta in 1940-1942 defined the future of Europe, the same way the resilience and strength of our people, not the members of the Russian Duma, but ordinary rank and file, resilient people, decide whether the freedom will win again on our territory, on our continent, in combating tyranny. Il-President Ukren qal li sissa matul din l-invażjoni Russa inqatlu iżjed minn 220 tifel u tifla u eluf ta' adulti Ukreni. Semma kif huwa stmat li 12 miljun ruħ spiċċaw bla saqaf fuq rashom filwaqt li madwar 5 miljun persuna oħra ħarbu mill-Ukrajna. Zelensky qal li pajjiżu għaddej minn bombardament sħiħ fosthom fil-belt ta' Mariupol fejn madwar 90% tal-bini inqered. Tkellem ukoll dwar kif fil-belt ta' Odessa matul il-jum ta' tnejn kien hemm 25 missila sparata lejn din il-belt. Zelensky irrefera għal kif il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel kellu jisken mill-attakki waqt laqa mal-Prim Ministru Ukren f'din il-belt. Huwa appella biex Malta flimkien mal-bqija tal-Unjoni Ewropea tieħu iżjed passi, speċjalment b'sanzjonijiet fuq iż-żejt minn Russja. Zelensky esprima it-tama tiegħu għal iżjed kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea. And I'm grateful to your decision, to the decision that you have already made and the future decisions in support of the protection of Europe. And I'm sure that soon we will be able to develop our cooperation in the United Europe on a new level when Ukraine will receive the candidate status and also the full-fledged membership in the European Union. I do count on your support. Thank you very much for this opportunity. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Malti Robert Abela qal li l-poplu Ukren mhuwiex waħdu f'dan il-konflitt. Dr. Abela saħaq kif Malta se tibqa' tgħin bgħinuna kemm finanzjarja kif ukoll umanitarja. Huwa qal li Malta mhix se tibgħat għajnuna militari b'rispett lejn in-newtralità ta' pajjiżna. When called up and from our limited resources, we will keep assisting as we have already done, through financial means and also in kind, including through the provision of non-lethal equipment, through the supply of medicines and the supply of medical services, whilst also contributing to the EPF, the European Peace Facility. Dr. Abela qal li Malta se tkompli tisħaq fuq il-paċi u l-waqfien mill-ġlied fil-fora internazzjonali. Fl-istess waqt pajjiżna qed jilqa' u se jkompli jilqa' refuġjati Ukreni li qed jaħarbu mill-gwerra. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li jekk kif bdiet l-invażjoni Russa fl-Ukrajna, Malta wafqet il-programm ta' residenza kemm għal ċittadini Russi u anke dawk mill-Belarusja. Dr. Abela assigura lill President Ukren li l-Gvern Malti u anke il-poplu Malti huma wara il-poplu Ukren. President Zelensky, allow me to once again thank you, to salute your efforts and those of your brave fellow Ukrainian brothers and sisters, of your countrymen who had to leave everything behind them to defend their country. Their efforts do not go unnoticed. You are not alone. Malta stands with the Ukraine. Anki il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grek esprima solidarjetà mal-poplu Ukren f'dan il-mument u wera appoġġ għax-xewqa tal-Ukrajna li tiġi kkunsidrata biex tissieħeb fl-Unjoni Ewropea.